Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi bas nyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Ha kasian banding kong kirang bat kitay ka jong ka mixed martial arts kinsayo ban pini yala ki jong kisap kipong ha katamasa le sobha ka cherry blossom ka banlong ha ka khandri tarik unai wing arajar apsau Hariboi district. Ha kani katamasa cherry blossom labu kerpang ya kani ka jiakhun ya kabalatip kumka Meghalaya cage fight bat kindon kitay bat kirang ile kai na keleng ki jala jongkari bat kumjuru na bari kum na Russia bat na Afghanistan kinwan ban yeshim benta. Ha pakran bat kilat patai kubor uba ai karmuplang ubadai u head coach jongka Happy Red Rooster MMA ulai thu ba kirang ile kai balapau jong jala kum uba Johnny Nongrum bat kiwei de kindai kiwei ki ban kring ba ya ki pajba. Shushu uba karmuplang ulakentu ya ki kimi ki pa bakin pensilor ya laki jong ki khun ki ti bakin wan ban penyaso hakni ka jat jele kai kapakyu stat bha menta khanang bakin laj na ki jingsnieu ki bala khanrei bha menta hapo ka jalla. Te hagman kong kani ka Meghalaya cage fight lembaga cherry blossom niopan penong ka exhibition fights ke te ka jingsmo jona kadi nai papan pawi basa lendo na team revolution blushing ka kabu ibala alam nanti ini banyo ya kani ka lat kani banyo ban minyo ban sapriang ka kani happening ka community juni Tehagani ka Meghalaya cage fight kapan salong hagani ka cherry blossom festival kin minyo ban pe ki fighters naga street jami ban peni ki sak talent jami persha ki fighters nakiwi ki bat ki states ban ne tang ki states ro nabar jala naka bar ka ri jami kunju kin dan ki fighters ki ban wan na ro na Russia ban Afghanistan ro ki ban chinta Tiki fighters naka jala joni ngidon ki fighters ki bla paw ha kum iba joni nongru ibala gobdan kapsho ban pani tho te direct kharshandi ibla jujob ya nationals MMA tingidon naka liam idon bestar bla paw ha pada national level te kumju idon ki kanthai ki banya fight te kami ngawan ra attention na badai nomor kunsin ki ong ba kani gamri ka sport jo ki kanthai andre hamge phi ki kanthai ki ba display ki talent jo ki to kadi ga jingman toy banen kharchi ki kanthai kamta ba banchi me ka sport nomor kadam ka jingman toy nomor ka self defense jo te namne ki northeast fighters ki banwan na ki jala nidon ki banwan ki fighters ki batbet bhan po Manipur, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram but kunju taka state jani. Tena mainland India but nidon ki fighters ki banwan nahu Uttarakhand. Na Uttarakhand kadon kui ka gym ka bala army ki fighters ki bala paw ha ki bala poi habu ka UFC level kunju. Te ba kunju na Maharashtra kadon ki fighters ki banwan. Balik ni penong ke MMA. Namar pa nangkong ka MMA kali ka sport kapag kata ka fastest growing sport in the world. Mo te kadang ka jingmentoy baginde ka MMA namar pa napen puntan lemba ka UFC. Baro ki ithul ka MMA. Te kadang exciting ni ibriban pedro. Namar ka MMA ka start kung ka sport mancha ki test kawai ka sport persyak kawai kumba ki test dia ka karate persyak ka taekwondo persyak boxing persyak ka wrestling andre mentang kala evolve kani ka MMA kala ade ka specialized sport ba ki pendon kam paro ki techniques jong paro ki martial arts
ki pendekam ban job ni. Tiki rules and regulations ru menta ka along ki ba khim ma na menta ki fighters. Namar ba ni perkhat khampam na menta ka safety jo ki fighters. Te bunsin ki bru ki om ba kalong violent. Andre ka MMA shi sin botla train. Pinang ban Sumatra ya gade. Te haba kongsan ya pat beli ni encourage ya MMA. Namar bunsin hafi dapat menta habring ki youth ki pet ya kan kata sport ka balong exciting. Telada ki take up ya ka MMA ni encourage ya ki kami ki kepala ban pha ki khana na ko ki damrit. Lagi MMA menta ki abun ki MMA club kelen ka jela juni. Telada ki pha ya ki nabu damrit ki ni khana kila ban petebet ya ladi tangba kajing tebet pat kamni tang haban tebet man nang ban ya fight MMA ka honra aga discipline ka ba kongsan ya. Tekani ka discipline ka ba ki yo namba ka MMA kan yarap ki am tang haka ko takia dai ako ba deal bar ka jingin joki shaba jokani ka MMA ru te bunsin ki tu ki bakwa namba ka fitness ki bakwa namba ki bun ki bakwa namba bande as a hobby kumjo te ka MMA ka di ka platform ka ba piang ha ba pinsidang ngano na Tekading naman tabar wagi itu punsin ki om nila cross up pusna no show banda andre ka MMA kading naman tabar wagi itu. Te punsin haba ki fight pa. Ngalaju yo slo na ki den ki bahir ki om ba kalong violent pala ka sport. Tamba sampai ka MMA kading haba ni test ya de persyayo opponent jeni. Tapi bengi kuat ban pensa yo opponent try bengi test ya ka skill le job ka no milala tu ka yo opponent tu ka respect ka bagi yo haba armut kila ya le hakani ka thong kinya compete iwe ya iwe kena pe ka respect para jonki ka kio ngala mano ki joni hadien ru first opponent jongi bi ya fight Hadu bila ya telalong best friend sebab hadu bila telalong best friend sebab jom tu opponent jadi. Tekani dah MMA kawan rak ya kajing ya lei apa ki fighters kajing ya jam apa yang jadi tu. Te ka co-main event kabangin yo banpet hatani ka fight kendal asli ki co-main events kawai kali apa ni ba Johnny bin ya fight ba Darren bin ya fight akan ka co-main event. Tingin yo pat ya main event happening di Don the Star ibati na hari ko ini di Pau ha di ini fight baru we opponent jongi Muhammad Ali balik na Manipur te kanika fights na tentu ya barok ki pa khantam ki banwan ban support ya ini binong ya ka jani naman ni support ya ka ni pe di fights for UFC mana sambil barok ni pe itu ni support di international fighters tena kentu akan kapor ba ki fighters instan banbon na ki local fighters ni nama dapat ka skill jom ki kam dina show di tu ki ba fight international ki ba fight for UFC ka skill jom ki la build ya di hadu kata kala te ada ni la ban support di local fighters ni napo India ya tu ya ki la don arlai mon ki la poi hadu ga UFC level lomba ka jom pristom jogi ba ka support jogi ba tengah kermen ba ki jogi khampang ki atlet jogi ki dong yele kai jogi bada niyo ka support jogi ba kam kan saja ba ka por ba kin saya poi haki di stage competitors di tak di ki mat ma ketui ki ba khampang hakalian ki MMA fighters ki bade ki kathai ki lambon jela jogi majority kini ki fighters ka habadai bat ka yang joki kante ka jinge mata ka mangisham dei ban yo ki fights bang bunsin ban fight para mani bunsin ka kami ternak ka fight long mana fight para mani bunsin ban yo fight bat ki ba sabar ka jela te bunsin bring ni yo da opportunities no ka jinglo ban ni sabar ban dei fight ka expense ka jurhan te namni shakmat ni kermen pa bada ni yo kila kum kini
ladang ni wanra eka fight kum kanika medal cage fight but kwi promotion saga jalla jani tingila ban promote ya ka MMA khamtam hapadeng ki kanthei but min khot taking na shabar ban sini ta kom nila ban pen saprian shu ban popularize shu kanika sport hapadeng ki kanthei kawai hapadeng i Genevieve fight but kunju riba kini last time pa nata kanika MMA Sementara ini juga ada boxer aku rasa long merasa aku juga. Ada yang tu aja nak accident aku rasa harus. But meskipun kali ini kali lah dan kata jingrai dan apa baik dan musuh mano nak tahu ini orang polis yang tidak ini apa. Berita ba Israel ba lah seluruh dengan musuh dan wanjuan kali MMA asing siya lakad nga taman mong hikay berbatai hikay niya yang ke boxing di hakto bajing ya dalam itu di pensiun di berbatai yang yalam kata first fight kena bakar kamio spesial Mizoram naran tamalong hakto ba kadai ga pesin ke ba persuku yang ba ladang proses bah ladang kilaman bah jadi mo nagla ada mensuah antara bahwa accident nokshu am sautur aram ka major operation de krushbun bahasanya saya setelah kumpa mengkapol dari ka jinja junjungan but kumpa i samla sam ba long hadin bai lawan ben le ini kami labun hari nak samla kita la kio pat lami tei bat bala non ke bala alam galak no naki ba bang sutana nakale ka di akran ko paro ba ya kasi persian ya kina bahasa dengan ko itu nakale ke isu macam semua itu mereka kio harus